Ai ka pushteti votat e nevojshme në kuvent për të votuar ndryshimet e ligjit për kundërvajtje ku përfshihet edhe sistemi Safe City. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikollowski kritikoi opozitën, LSDM dhe BDI për qasjen e tyre, duke shprehur shpresën se do të reflektojnë dhe do të mbështesin zgjidhjet ligjore, veçanërisht ato që kërkojnë shumicë prej 2/3 sipas premtimeve të dhëna në takimin e liderëve. Po kryetari i LSDM-s Venko Filipçe tha se ligji do ta ketë mbështetjen e tyre, mirë po kanë dy çështje të cilat do t'i parashtrojnë në kuvent. Сакам да направам јасна дистинкција помеѓу две работи. Прво, нашата поддршка која што тој закон ќе има од аспект на безбедност на сообраќајот. Тоа е нешто што е потребно во Скопје, во сите големи градови и насекаде по патиштата во земјата. Но многу битни два аспекти на кои што власта не одговара. Прво, што ќе се случува со огромната количина на податоци кои што тој систем ги генерира, имајќи предвид дека ВМРО ДПМН е познат по злоупотреба на такви податоци. И втората работа, висината на казните. Висината на казните е нешто за што мора да се разговара и тие две прашања ги покренеме во собранието. Pas akuzave të opozitës se nuk ka siguri të të dhënave si dhe për mbikëqyrjen me kamera, dje kryeministri Hristian Mickoski tha se në qeveri kanë biseduar për mbrojtjen e të dhënave të qytetarëve dhe se kjo do të rregullohet gradualisht. Mora да имаме протоколи, за многу работи мора да имаме протоколи. Вчера тоа го разговаравме. Многу работи во текот на имплементацијата ќе почувствуваме дека недостасуваат, впрочем никој веднаш кога го имплементирал овој проект не бил перфектен 100%. Логично е да во следните 3 до 6 месеци имаме одредени усогласувања. Но исто така, она што ќе го повторам, мене ме прави среќа, нешто хуманиот аспект од овој проект ние го постигнавме, а тоа е помоку жртви како резултат на сообраќајни незгоди. Sa do t'i japin mbështetje këtyre ndryshimeve ligjore në kuvent, Televizioni 21 pyeti edhe BDI-n, por nga atje pa përgjigje, vetëm na thanë se për këtë temë nesër do të dalin me qëndrim. Përndryshe, për miratimin e këtyre ndryshimeve duhet shumicë prej 2/3, pra 80 vota deputetësh.